U Gračanici je danas održan prvi sajam meda. Pčelari iz različitih delova Kosova okupili su se na novoj pijaci kako bi izložili svoje proizvode. Vremenske neprilike i zaprašivanje njiva uticali su na količinu meda. Kvalitet je ipak dobar, kažu proizvođači. Ja sam ranije po tonu i po 2 tone meda. Ove godine sam 250 kila. To je užasno slabo. 250 kila, to je ništa. Aha, a je li ima kupaca? Kakvo je tržište ovdje? Kupaca, kamo sreće da ga imamo, kupaca ima koliko hoće, ja na veliko ga dajem. Na Gračaničkom sajmu meda posetioci i kupci mogli su da vide nove uređaje za obradu pčelinjih proizvoda i moderniji tip košnica. Imamo opremu za pčelarstvo, to smo doneli. Imamo sopstveni proizvodi, to su košnice, radimo sami, imamo inovacije neke dole, nekih košnica koje do sada niko ne koriste. Učesnicima sajma nadležni u opštini Gračanica uručili su diplome i obećali pomoć u razvoju pčelarstva. Ovo treba da nam bude primer. Ovo kako ovi ljudi koji su izložili danas svoje proizvode, kako su oni posvećeni svom poslu, da bi svi mi koji se bavimo određenim poslovima trebalo da budemo posvećeni tome i rezultati naravno neće izostati. Proteklih godina pčelari su se okupljali u porti manastira gde su članovi društva pčelara organizovali izložbu pčelinjih proizvoda. Ovo je prvi put da opština Gračanica organizuje sajam meda.